Tobias, créateur de contenu, eto amin'ny Ndao i Cause. Nancy, créatrice de contenu, eto amin'ny Ndao i Cause. Raha momba ny fitantagna-mbola manokana zagny de io zavatra farany sarotra géregna raha ohatra olona tia plaisir. Zany hoe variagnana rendrarendra de tsisy vôla voatantagna, tsisy vôla voangona, tsisy vôla voavadika. Satria amintsika fiaignanantsika zao efa mandeha vôla raha jiaby fa anjaranao mametegna indrindrandrindra mila discipliné raha ohatra ka momba ny fitantagnam-bola amin'ny fiainagna. Ho anà manokana zagny resaka fitantanam-bola io tsy maka namagna Tobias taka tegna hoe sarotra. Fa teknikako ndraiky zagny ho anay resaka investissement. Io tegna hitako mampiroboko fidiram-bola sy resaka fitantanam-bola io. Mampaharitra ananjy kokoa zagny satria anao zagny koa hitahiry vola igny fogna tahirizinao ke fogna nefa vakeo anao tsy maintsy mirary problème isan'izao laninao fatany vola de tsisy vola miditra aminao. Nefa anao en tant que jeune zagny misy plaisir nefa anao koa zagny misy priorité. Volanao am'zay lasa lalany fatany. Fa resaka investissement, il faut investir zagny. Zay gn'afatra mantsika tanora, il faut investir. Raha aminah manokana moa zagny raha ohatra resaka fitantagnam-bola ny resantsika de raha hainao tsara mitantagna vôlanao tsy mijanona am'le fitantagnana fogna. Possible tsy ho tafita olona raika raha ohatra ka tsy mahay mitantam-bola sy mamadika le vôla. Zany hoe tiako tenenagna zany mila managna zanak'asa, renin'asa, papan'asa, tsy haiko, dadan'asa, zafin'asa, igny mamadinao vôla eo zay vao possible sûr kokoa zany ho tafitanao. Fa raha ohatra hoe juste hitantam-bola fogna anao de nefa tsy ampiasainao le vôla, tsisy varany. Aminah manokana ndraiky lôha fitantanam-bola itako matafitsitra le fitantanam-bola aketo anay efa apetraka anao zay hoe ty prioritéko, ty vidianako an'izao, ty vidianako amin'izao. De karahan'jany de vôla igny vakeo avadika anao karaha lenzay ataoko hoe investissement ihany hoe tegna hoe matafita sy hoe vôlanao zagny mivadibadika hoe afaka alefanao hoe ty zagny prioritéko niany, ty prioritéko amaraigna de igny zagny le matafita anao koa aminah manokana. Satria vôla moa koa tsy mivadik lalanao fatany ake tsy de tafita zagny anao fa mijanona amin'ny fiaignanao ake fogna tsy voatra mandrakizay zagny anao tegna hoe avatra aminah zagny tsy voatra mihitsy anao raha tsy hoe amadika vôla zagny. Dikan'izagny mila hainao mitantagna vôlanao io côté io tafita amin'ny fiaignananao. Mila apetraka hoe ty priorité, tsisy priorité, zay. Hevitran'olo efa manam-bola zany. Ya. Nenalo za aloha tsavony fa azahoagna vôla ny comédie na hoe créateur de contenu moa zagny lazaigna anay. De plus izy io passionko tambolongany de hitako fa mety avadika vôla de pourquoi pas nataoko satria miasa tegna zagny zay jeune entrepreneur zany zay agnatin'izy ty de sady le raha zagny tian-tegna de atao fa hatreto aloha mahavelogno fa tsy haiko neninao si. Oui, mahavelogna le fagnanovana resaka comédie. Satria tsy possible ndraiky moka anao tanora anao fa ataogna may mandeha sy ny tariny. Anao tsy hiasa zegny matoa ty atao de mahavelogna le izy. De akan'izay ny namagna Tobias taka igny resaka entrepreneuriat le raha. Anao zegny miasa agnatin'le izy de mahavelogna le izy. Karahan'jany. Zay ihany. Ya, zay mahavelogna. Ya, afatra farany moa zagny ho antsika jeune zakivy mitady raha mbola tanora oziny de io fa tanoragna io tadidio fa agnisan'ny misy fakampagna indrindra. Donc raha mbola misy fatanoragna mandalo araroty amin'ny zavatra tsara satria atsika avenir jerentsika. Tanora mamboly hazo oziny antitra manan-kialofany. Matoa regny obolan-drazantsika regny napetraka dikan'izany agnatiny akao tsika mila miady kely, mila miketrika mamady vôla karahan'jany managna asa, managna occupation. OK. Afatra anah ndraiky zagny surtout antsika tanora azo varagna marendrarendra fa fatanoragna io mandalo sady fatanoragna koa mihitsy idécouvrinao raha maro amin'ny fiaignananao donc azo laninanigna amin'ny fatifatany zany sady agnatin'ny fiaignana tsy alana problème nefa agnatin'io full solution. Dikan'izagny mila miketrika investissement atao raha tsy mahita asa anao de misy ny atao hoe entrepreneuriat. Akao zegny ahafahanao mamokagna asa de miasa olon-kafa koa anao miasa tegna zagny. Azakivy miketrika zalahy. Ndao i Cause.